crkvi i narodu Božijem. Pored uzizanja u nezasluženu blagodat Božiju, koja nemoći ljudske isceljuje i nedostatke dopunjuje, nebesku pomoć očekujem i od svetih arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, koji Gospoda proslaviše i koje Gospod proslavi neprolaznom slavom u Carstvu nebeskom, posebno oni čije svete mošti počivaju u ovoj velikoj i slavnoj svetinji. Njihove hodatajstvene molitve pred licem Božijim jesu moćna duhovna snaga i snažna potpora u nošenju radosnog, krstonosnog služenja tajni spasenja. Duhovnu i moralnu pomoć i podršku svake vrste očekujemo od svojih hristoljubive braća arhijereja, uključujući molitve punoće crkve, sveštenstva, monaštva i vernoga naroda. Da u molitvenoj zajednici i sabornom delanju Bogom darovanim silama Hristovu nevestu, lađu našeg spasenja, svetu crkvu ukrasimo svetlim evanđelskim vrlinama i životom po Gospodu Hristu. Danas sam uzveden u tron patrijaraha srpskih, koji je imao, a i danas ima veliku ulogu u istoriji naše crkve i našega naroda. Na njemu su sedele svete ličnosti, blistajućih vrlinskim životom, a rečju i primjerom svedočeći i objavljujući spasonosne istine i evanđelja. Oni su bili i za svagda ostali Hristoduli, sluge Hristove i apostolske sluge svoga naroda. Pećki patrijarški tron bio je i ostao duše srpskog naroda. On je duhovno ujedinjavao srpski narod, kao i pokrajine nastale mnogobrojnim seobama, od kojih su najpoznatije one iz 1690. i 1737. godine. U titulama prvojeraraha i jeraraha novonastalih srpskih pokrajinskih crkava posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine vidno je i upečatljivo saznanje da one pripadaju Pećkom tronu. Tako je crkva u Crnoj Gori za čitavo vreme svoga postojenja ostala verna Pećkom tronu, smatrajući sebe čuvarem, a svoje mitropolite egzarcima Pećkog trona. Slično su se titulisali i episkopi dalmatinski, smatrajući sebe mitropolitima kosovskim i egzarcima trona Pećkog. Time se izdržavala i potvrđivala vezanost krajiško-dalmatinskih Srba za kosovsku kolevku i kanonska vezanost za Pećku patrijaršiju. Ova svest dominirala je i tekako u životu i za sve vreme postojanja srpskih patrijaraha u Sremskim Karlovcima. Josif Rajačić, patrijarh izabran na Karlovačkoj majskoj skupštini 1848. godine, i njegovi naslednici nikada nisu prekidali duhovnu vezu sa Pećkim tronom, smatrajući sebe naslednicima Pećkih patrijaraha. Obnovom Pećke patrijaršije 1920. godine i izborom mitropolita Srbije Dimitrija za prvog patrijarha obnovljene Pećke patrijaršije stalo se na stanovište da izabrani patrijarh treba da nastavi istoriju Pećke patrijaršije tamo gde je ona nasilno ukinuta. Kao znak ove obnove, novi patrijarh ustoličen je u Peći 1924. godine i od tada pa do danas srpska patrijarci se ustoličavaju u Pećkoj patrijaršiji. Tako će, uvereni smo, biti i u vremenima koja dolaze. Od samog početka postojanja Pećke patrijaršije, njeni poglavari su, poput svetih apostola, sejali seme Hristove nauke na polju duše svoga naroda i sa svojim narodom delili dobro i zlo, u istinu bili duhovne vođe svoga naroda. U vremenima mira i narodnog blagostanja gradili su crkve i manastire
i iste ukrašavali svetim likovima, pisali i prepisivali knjige, učili i prosvećivali narod duhom i istinom evanđelskim, nadahnjavali ga hristoljubljem i rodoljubljem, slavili ime Božije kako u monaškim obiteljima, tako i u selima i gradovima i narodnim domovima. U danima narodnih patnji i stradanja krepili su veru i ulivali nadu u milost Božiju, nadu da ih Gospod neće ostaviti i da će dan slobode brzo doći. Kada su nastupale teške prilike, kojima je narod ostajao bez svojih vladara, knezova i starešina, stavljali su se na čelo naroda, mudro ga vodeći i nastojeći da narod sačuva svoju veru, jezik i bogato duhovno nasleđe. Blagodareći svoj crkvi i njenim mudrim, hristoljubivim i rodoljubivim duhovnim vođama, naš narod je preživeo 500-godišnje tursko ropstvo, sačuvao svoju dušu, veru, verske i moralne vrednosti, kao i svest o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Vreme i prilike mog izbora i uvođenje u tron srpskih patrijaraha u mnogo čemu ima sličnosti sa vremenima i okolnostima u kojima je srpska crkva sa svojim narodom doživljavala i preživljavala teške i sudbonosne dane svoje istorije. Da podsjetimo na nedavno vreme sveopšte stradanja gotovo na svim prostorima nastanjenim našim narodom. Posledice tog stradanja su još uvijek vidljive i prisutne. Uništene crkve i manastiri, spaljeni narodni domovi, narod proteran sa svojih vekovnih ognjišta i velikim delom rasejan širom sveta. Sve rečeno može se, nažalost, najbolje vidjeti na tlu Kosova i Metohije. Ne možemo, a da ne pomenemo pregolimo ranu na telu Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda ovde na Kosovu i Metohiji. Na ovom uistinu strašnom sudilištu danas smo u poseti i poklonjenju ovoj svetinji i najsvetijoj srpskoj zemlji, kolevci istorije, duhovnosti, hrišćanske pravoslavne kulture srpskog naroda. Na zemlji obagrenoj mučeničkom krvlju kosovskih i pokosovskih mučenika, na prostoru naših najvećih svetinja, među kojima je i svetinja u kojoj se nalazimo, u kojoj se čuvaju i počivaju svete mošti naših arhijepiskopa i patrijaraha i gde se nalaze grobovi molitvenika i podvižnika sa svetom čudotvornom ikonom Presvete Bogomajke. U neposrednoj blizini njenoj su velelepni Dečani, vrhunac arhitektonske i ikonografske umetnosti 14. veka, sa metenim moštima njenog svetog Titora, kralja Stefana Dečanskog. A malo dalje je Bogorodica Ljeviška u Prizrenu, carskom gradu, sa sačuvanih 10 srednjovekovnih crkava, sa manastirom Svetih Arhanđela, najvećom zaduženom cara Dušana i slavnom Prizrenskom bogoslovijom. Da ne izostavimo prelepu Grčanicu, slavnu Banjsku, zadužene kralja Milutina. Ne možemo da ne pomenemo i veliku svetinju Devičku i 1300 drugih crkava i manastira podignutih na ovoj blagoslovenoj zemlji srpskoj. U sasvim nedovoljno nedavnoj prošlosti su mnogi sveti hramovi i manastiri spaljeni, porušeni, opljačkani, kao i domovi naroda srpskog koji je ovde vekovima živeo i ostavio neizbrisive tragove svoga postojanja i svoga stvaralaštva. Kosovo i Metohija su danas bez stotina hiljada prognanog srpskog naroda. Brišu se njihovi duhovni tragovi i istorijski koreni. Još uvek su desetine i desetine hiljada izbeglih iz ove svete zemlje. Oni, okrenuti prema svoje vekovnoj grudi, sa suznim očima i bolom u srcu očekuju dan i mogućnost da se vrate svojim
iako porušenim i spaljenim domovima. Samo malobrojni i najhrabriji su uspeli da se vrate na svoja ognjišta. Sa ovoga svetoga mesta, u ovom radosno bolnom trenutku, upućujemo vapajni apel moćnim faktorima sveta, u čijim rukama je sudbina Kosova i Metohije, uz molitvu Gospodu da ne ogreše svoju dušu donošenjem rešenja po pitanju statusa ove srpske južne pokrajine, kojim bi srpski narod bio lišen vekovnog prava na svoju postojbinu, na svoje domove i na svoj imetak, na groblja svojih predaka i na svoje slavne svetinje. Srpski narod nema drugu središnju državu osim zemlje Srbije, u čijem sastavu je velika vekovima Kosovo i Metohija. Ona ima dovoljno životnog prostora i mesta za suživot srpskog, albanskog i drugih naroda. Ovi narodi su vekovima živjeli zajedno. Zašto ne bi mogli to i danas? Zato, obraćaju se ovom svečanom trenutku sa ljubavlju i poštovanjem ne samo srpskom pravoslavnom narodu Kosova i Metohije, nego i časnom albanskom narodu i svima ovdašnjim žiteljima, pozivamo ih na mir i zajedništvo, uvek temeljeno na Božjoj i ljudskoj pravdi. Molimo se Gospodu, svetim pećkim ugodnicima Božijim i svetim kosovskim učenicima, svima svetima iz roda našega i svim svetim ugodnicima Božijim, da u ovoj zemlji zavlada mir, sloga i ljubav među narodima i da se što pre zacele sve rane svih nanete mržnjom i zlobom. Obraćamo se svemu časnom episkopatu, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu naše pomesne Svetosavske crkve sa molitvom Hristu Gospodu, da u svima nama ojača pravu veru i vernost pravde i istine Božjoj i jedinstvu crkve Božje, upućujući nas putevima spasenja i duhovnog i svakog drugog preporoda. Sa ljubavlju i blagodarnošću za služenje i za molitveno učešće pozdravljam i sve ovde sabrane iz cele Vasaljene, predstojatelje i predstavnike pravoslavnih crkava Božijih. Vaše prisustvo, oci i braćo, i učešće u ovom svečanom činu naše pomesne crkve svedoči o nerazorivom jedinstvu i zajedništvu jedne svete, saborne i apostolske crkve. Kao prvojerar Srpske pravoslavne crkve uložit ću sve napore zajedno sa svojom braćom arhijerejima i blagovernim narodom da se to jedinstvo crkve Božije utvrdi i unapredi kao evanđelska misija crkve pravoslavne među svima zemaljskim narodima. Takođe i sa radošću i blagodarnošću pozdravljam bratsko prisustvo visokih delegacija ostalih hrišćanskih crkava. U ovom sabornom hramu svetih apostola, Rimokatoličke crkve, drevnih crkava istoka, jermenske, kopske i drugih crkava, reformacije i anglikanske crkve. Ovaj apostolski hram i apostolski saborski čin poziva sve nas koji ispovijedamo jedinorodnog Sina Božijeg, Bogočoveka Hrista, na obnovu apostolske vere u nama i ljubavi među nama, kao i na ispunjenje Hristove molitve Otcu Nebeskom, da svi jedno budu kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni sa nama jedno budu, da svet veruje da si me ti poslao. Sa poštovanjem i blagodarnošću za prisustvo i prijateljstvo pozdravljam takođe časne poglavare i visoke predstavnike Islamske zajednice Srbije, kao i visoke predstavnike Jevrejske zajednice Srbije. Pozdravljam i ovde prisutne predstavnike naše države, na čelu sa predstavnikom Republike Srbije, gospodinom Borisom Tadićem, predstavnike drugih pravoslavnih i susednih država,
kao i predstavnika međunarodne zajednice i diplomatskog kora. Pozdravljam i njegovo kraljevsko visočanstvo, potomka velikog vožda Karađorđa i kralja Petra I. Karađorđevića, oslobodioca Kosova i ujedinitelja srpskog naroda. Tebi, narode Božiji, sabrani u ovoj velikoj crkvi pećkih arhijepiskopa i patrijaraka, svemu narodu Božijem i svetosavskom u otadžbini i rasijanju, kao i svemu narodu Božijem i hrišćanskom i svima ljudima i narodima dobre volje, vaš patrijarh, naš patrijaršijski blagoslov. Mir vam i blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha u vekove vekova. Amen. Slava tebi je, Hriste Bože, upovanje naše, slava tebi je. Vaskrse iz mrtvih, Hristos, istiniti Bog naš, molitva Prečice svoje Matere, sveti slavni sigarnih apostola, sveto silom častog i žrtvovnog krsta svetih slavnih apostola, svetog oca naših Jovana, arhijepiskopa Konstantina Apostolskog, svetog velikomučenika Evstatija, sveti srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotvorčevog, svetega Save, Arsenija, Maksima, Vasilija, Maksima i svi koji ovde počivaju, sveti pravedni prepodobnih i bogorodičkih otaca naših, Petra Koriškog, Joannikija Devičkog, proroka Pčinjskog, svetog velikomučenika Kosovskog Lazara i svetoga kralja Silvana Dešanskog, sveti pravedni bogotaca Joakima i Ane i svih sveti da nas pomiluje i spase, kao blagi čovekoljubiv. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Bože naš, pomiluj nas. Jeste mi prodali šta? Arhijepiskopu Peckomu, mitropolitu Beogradskog Karlovačkomu i patrijarhu Srpskomu, mnogaja patrijarha. Ovim je sveta liturgija i čin ustoličenja završen. Posle ovoga njegova svetost obratit će se ispred crkve Svetoga Spasa prisutnim visokim gostima, verujućem narodu i građanima Srbije. Patrijarh Irinej je prvi patrijarh izabran u 21. veku i prvi izabran u samostalnoj Srbiji. Svako dobro njemu i svaku sreću i njemu i nama tokom njegovog patrijaršijske službe. Slow
hrabri i blagoslivlja srpski narod. Blagoslov Božiji i svih naših svetih velikih prethodnika koji su sedeli i upravljali svetim tronom petskim, proslavili Boga i Gospod proslavio njih. Neka je blagoslov na svima vama, ovde prisutnim i celom narodu našem, kako ovom u otačastvu u našoj otadžbini, tako i onih rasijanih prilikama i neprilikama širom čitavog sveta. Sve nas neka Gospod molitvama Svetoga Save blagoslovi i da nam snage, vere, mudrosti, trpljenja i ljubavi da i ovo vreme poživimo, da dočekamo bolje, blagoslovenije vreme. A dočekat ćemo ga sigurno ako budemo dostojni blagoslova i blagodati Božije i njenih velikih svetih ugodnika. Živeli na mnogo ljeta i godina. Axios! Živeo kralj Aleksandar II! Živeo! Živela princeza Katarina! Živeo! Živeo princ Filip! Živeo! Nemamo neki komentar od tebe. Neko da se javi. Što kažeš, šta čekamo? Ljudi su zbunjeni. Ovi neće, ne, ja i ne znam. Ti reče da ćeš ti to da vidiš jer ja ne znam. Slušaj, na ovi uličari neće da ne bi bili iznad da. Samo ću da prvo ne može, evo je zajednički suživot. Jer ova zemlja je velika. Ima mesta za sve. Vladika naš, ovaj patrijarh, to je u besedi rekao. Vreme da se javite, narod ne zna šta čeka. Svi smo želeo da sve ljude Bog blagoslovi. Naravno, to je njihov blagoslov. Hvala. Šefe, malo... Čistinu ne smo se neću. Magistre, ti imaš kontrolu nekako, ti čuješ, krenite ljudi sa tim. Poštovani gledalci, evo posle besede njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Irineja, razgovaramo ovde u porti Pećke patrijaršije sa našim gostima koji su prisustvovali činu ustoličenja njegove svetosti. Sa nama je gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup. Gospodine Hočevare, kako vidite nastavak saradnje dve crkve posle
izbora poglavara Srpske pravoslavne crkve. Mi znamo za vaše duboko poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njegovoj svetosti. Pre svega zahvalan sam Gospodu da sam mogao biti danas ovdje prisutan, ne samo u svoje ime, već u ime čitave katoličke crkve u Srbiji, pa i ostali susjedni mesni poglavari naručili su mi posebne pozdrave. Ja zahvalim Gospodu nadalje već zbog dosadašnje vrlo dobre saradnje, a sa novim patrijarhom, njegovom svetošću, gospodinom Irinejem, imali smo već do sada izvanredne dobre odnose i saradnje i ubeđen sam da ćemo svi poslušni Svetome Duhu koji vodi istoriju u ovo izvanredno vreme, značajno za sve nas, moći da unapredimo taj dijalog u korist svih ljudi, pre svega što i njegovo ime znači Irinej, da će zaista moći da bude u svemu mirotvorac, mironosac za sve narode i upravo to je velika uloga Srpske pravoslavne crkve. To dobro znamo i zato želimo iskreno, kontinuirano sarađivati u budućnosti. Hvala vam najlepše. Nenade? Patrijarh Irinej je u svojoj besedi posebno pozdravio i prisustvo predstavnika Islamske zajednice Srbije. Gospodine Zeljkiću, vaša saradnja sa patrijaršom i u Peći i u Beogradu je do sada bila značajno dobra. Svakako da jeste, ali ja bih iskoristio ovaj trenutak da, pošto je ovo veliki dan za Srbiju, za Srpsku pravoslavnu crkvu, veliki trenutak u kome je ustoličen prije svega veliki čovjek, gospodin Irinej, da čestitam njemu, da čestitam Srpskoj pravoslavnoj crkvi, sveštenstvu, svima ovaj čin i ovaj trenutak. Uvjeren da će gospodin patrijarh svojim iskustvom, svojim znanjem i svojom mudrošću voditi Srpsku pravoslavnu crkvu kao što su njegovi prethodnici i da će upravo on promovisati načelo mira, zajedništva, suživota i da će još snažnije učvrstiti saradnju među vjerskim zajednicama koja je inače bila dobra, ali uvjeren sam da svojim iskustvom i znanjem on će samo doprinijeti još čvršćoj, boljoj i plodonosijoj saradnji. Hvala vam, Zorica. Poštovani gledalci, sa nama je i Proto Stojadin Pavlović, direktor u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve. Gospodine Stojanoviću, značaj izbora poglavara Srpske pravoslavne crkve nesumnjivo od velikog značaja za samu crkvu, ali u ovom trenutku, pod ovim okolnostima, to dobije i jednu širu konotaciju i preliva se, slobodno možemo reći, na ceo srpski narod. 3. oktobar 2010. godine biće upisan kao dan velike blagodarnosti Vaskrsnom Gospodu, kao dan velike blagodarnosti Presvetoj Majci Bogorodici Pećkoj i on zasigurno predstavlja jednu duhovnu infuziju srpskom narodu, ne samo Srpskoj crkvi na ovim prostorima, nego širom šara zemaljskoga. I 3. oktobar će biti novi podstreh za suživot na ovim prostorima sa svima onima koje je Bog blagoslovio, sa svim pravdoljubivim narodom koji se ovde nalazi. Hvala vam najlepše. Nenade, ostalo nam je vremena da u ime Radio televizije Srbije zahvalimo poštovanim gledalcima što su bili u proteklih 3,5 sata sa nama. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i u zdravlju se gledali. Doviđenja. Da. Imaš njih? Kaži neko bude 6. Hvala.